Nyagasani Mana yanjye, ibintu mu Burundi birahindutse, neva bishize ku rundi rwego. Bigenze bite? Neva guverinoma yose ayishyize hasi. Nababwiye ngo uyu mugabo nta mikino afite nyuma yuko bamuhaye ububasha bwose bwo kuba zahagarira umugambwe CNDD-FDD. Ndaje mbebagezeho 5 kuri 5. Aba minisitiri bamaze kwirukanwa bageze kuri 2. Ese baziki? Ese basimbuye nabande? Ndaje mbebagezeho 5 kuri 5. Turuvango twurikize ku makuru amaze gusohoka muri iki gitondo cy'itaki ya 29 ajyanye na riraturika ryabaye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Byagenze bite noneho M23 yashize itangaza icyaba cyarateye ririya turika. Hari bamwe nagiye mbona batangaza amakuru avuga yuko atigeze aturika, ateye mu 23 ya defense, ariko nyamara by'ukuri sinkubeshye ikibuga cy'indege baragiturikije sinkubeshye. Uruhande rumwe rwose bararushwanyaguje. Ndaje ngaruka ku cyangwa se mbagezeho ibyo M23 itangaje cyangwa se umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka ibyo amaze gutangaza. Turabanga twekeze Masisi nyaboneka ikintu kimwe cyarabaye si cyafana. Wazarendo zamaza abaturage. Wazarendo amakune n'abagejone n'ababwiburyo ki Wazarendo zagiye ziyica abantu bagiye batandukanye, zisha umumotari wijyanaga amata, zisha umupadiri n'umudiakoni. Ubu ngubu biravuga yuko ahangaha hamaze kuboneka indi mirambo y'abaturage baje kuba bicwa. Bivuga yuko izi Wazarendo zimaze agenda zikirira mu baturage, zamenye umuntu wese witwa yako ahuriye na M23 wakabahuye n'ibibazo. Ndaje mbagezeho ese iyi operation cyangwa se uku kugenda zica abaturage Wazarendo zabyigishwe nande cyangwa se zimo zirahaga amategeko nande? Muraje mugezwe 5 kuri 5. Turavanga twerekeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twabageje amakuru avuga yuko ibirombe bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'Ububirigi, FARDC yaje cyangwa se leta ya Kinshasa yaje kubitangaza yuko Amerika igomba ko yazana umutwe ugomba kurinda bira birombe. Ariko akakanya tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutera utwatsi abanyakongo cyangwa se abakongomani babwira ati ahubwo nitugira ikintu tubura muzahura n'ibibazo. Umuntu bita Kisekedi tayari amaze kujya mu mazi abira avuga yuko umutekano wa bira birombe ugomba kumureba. Ese bigenze bita kugira ngo Amerika ibi bindi bihakane? Ndaje mbagezeho 5 kuri 5. Turanga twikeze muri teritwari ya Karehe. Muri teritwari ya Karehe abarundi P5 abanyangora abo ngabo n'abanyatanzania bamaze gukubitwa izakabwana hariya. Ahangaha ikintu bita M23 nta mikino ifite. Ahangaha rwose nta mikino ifite. Turavanga muri teritwari ya Karehe tubijyane n'imirwano. Ahangaha muri teritwari ya Rubero bivugwa yuko abantu barebera kure ba hafi bivuga yuko ingabo za Uganda tayari zamaze kuba zirenga umupaka zinjira mu gihugu cya Kongo. Abari hariya abantu banje makuru bamaze kumenya yuko cyangwa se bamaze kugenda babona ibisigisigi by'ingabo za Uganda zirenga umupaka, zivuga yuko ibintu birabera hariya mu gace muri teritwari ya Rubero. Bivuga yuko hano hari abamayimayi benshi FDLR bafatanyije na FDNB Special Force yatorerwa hariya ibanko ko hari muri teritwari ya Kisangani. Ndaje mbibagezeho 5 kuri 5 nandi makuru yose ndaje byabagezeho 5 kuri 5. Kamanda mubwiye ngo nimugeze hano ari ubwa mbere buri ababyizi umpaye like buriya abari inkunga ikomeye uteye uno mibura Chris Empire. Kandi nimugeze hano n'ubwa mbere wakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo izindi update nukora subscribe y'ukana kukazogera kugira ngo update zindi zaze kugeraho 5 kuri 5. Kamanda nsuhuza abantu bagiye badukwicarira mbabwa ngo igitondo cy'itaki ya 29 abantu bagiye bayizinduka bajya mu kazi muri iki gihugu cyacu cy'intare enye amajyepfo amajyaruguru y'Uburengerazuba babwa ngo amahoro y'Imana bane namwe je muri Afrika y'Epfo, Afrika y'Amajyaruguru, Afrika y'Uburengerazuba n'Ubusazuba bwose babwa ngo amahoro y'Imana bane namwe. Je hirya y'amazi magari muri Amerika akatubwa no bubone ninjoro ubo bamwe barimo barajya mu mirimo igitandukanye ariko bidakora yuko ari ninjoro. Twebwe bucyariya bwira bwira hano hariya bugacye muri station zitandukanye twavuga za Texas, za Michigan, za Boston, za Los Angeles California, za Washington DC, aho za Philadelphia, ngo za Las Vegas yose mbabwa ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi muhaye murongo. Aho tujye muri Canada, abantu bo muri Canada rwose natangiye kubona bagenda bankubita jamba babwira ngo imigisha y'Imana ibaye muri za Vancouver, za Montreal, aho ngo za Quebec ndetse za Alberta hose mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe muhaye murongo. Tujye muri Asia ntitwabibagiye nyaboneka ibihugu nka Saudi Arabia, Qatar, Russia, China ndetse na South Korea mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe muhaye murongo. Iburayi ntitwabibagiye mu bihugu bitandukanye za Sweden, za Germany, za Belgium, za France, aho ngo za Britain, aho ngo za Luxembourg, za Czech Republic, aho ngo za Suisi, ahanga za Denmark hose na za Pologne mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe muhaye murugo. Yasitatinze ka turambura amakuru yacu bigenze bite mu Burundi.
mu Burundi ibintu byamaze kuba bihinduka nyuma y'uko umugabo bita Neva amaze ko yafata intebe mu biganza bye. Bivuga yuko uyu nguyu yaje ko yagirana amasezerano akomeye n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD bita Referiye. Uyu mugabo bivuga yuko hari ibintu yumvikanye na Neva, noneho aza kuba agenda konveka aba bana mu ishyaka, aba bana cyangwa se abahuriye mu mushikaranganzira umugambwe. Muri ikirimi cy'u Burundi nubwo tujya kuvuga ikirimi kimwe, ariko harimo ibintu by'amatimbi cyangwa se ibintu by'amasaku bigiye bigoye, cyangwa se muri make ishyaka CNDD-FDD. Ahangaha uyu mugabo byaje kuba bigaragara yuko noneho nta mikino afite yeruye. Umugabo bita Neva nta buraga afite, arimo arahindura buri umwe wese. Kuri itariki ya 28 nibwo hayateganyizwa umuhango wo gusezera bwa nyuma umuminisitiri wari ushinzwe itumanaho ndetse n'itangazamakuru bita Gaby Bugaga. Uyu nguyu twagarutse uburyo ki urupfu rwe rwagiye rukaba amaherere. Uyu mugabo autopsy zituruka kwa muganga zatangaje yuko ahangaha ku gutwi yasaga nkaho yarashwe. Ikindi biza kuba bigaragara bavuga yuko yishwe n'impanuka, nyamara mu by'ukuri kontaki yarayifite mu mufuka. Ikigaragara nuko uyu mugabo yaje kwicwa. Ayo makuru twabagejejeho. Ariko ikintu gitangaje byaje no kubabaza abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo byakaye kuba bikwiye igihe nyakwigendera cyangwa se uyu Gaby Bugaga yagomba kuba yashyigurwa. Ni nacyo gihe uwo bita Neva adatinze, atazuyaje, atarebye ku ruhande, atarebye hirya no hino, yahise amusimbuza byirukanka cyane. Ikigaragara nuko uyu mugabo ibimenyetso byamaze kugaragara yuko yamaze kwicwa, kuko ibintu biragenda bigiye bihurirana. Uko twagiye tubibagezaho urabona ko ari ibintu bigenda bihurirana cyane. Uyu mugabo bivuga yuko ku itariki isaga ku itariki ya 20 isaga ku itariki ya 21 nibwo uyu mugabo yaje kwa urupfu rwa rutangaza, cyangwa se urupfu rwa rusakara mu binyamakuru. Bivuga yuko yaje gusanga yakoze impanuka itunguranye, ariko autopsy zagiye zituruka kwa muganga zagiye zigaragaza yuko uyu mugabo yaje kuba yakwicwa. Noneho abamwishe baza kuba bafata ibikoresho byose barajijisha bakira mu mufuka we. Ese baje kuba batekereza avuga ati iperereza ryaje kuba risoro rivuga ati umugabo niba yakoze impanuka kontaki yakabe kuri mu modoka, ntabwo kontaki yakabe kuri mu mufuka. Bivuga yuko ahangaha haje kuba hahishwa n'ibikumwe by'abakoze mu mufuka cyangwa se n'abamwishe. Bigaragara yuko ibikumwe byagiye bihishwa. Bivuga yuko na autopsy yaturutse kwa muganga hari amakuru amwe banze gutangaza, ariko ibi ngibi ntabwo nshaka kujya mu bigarukeho. N'ubundi muzi ko uyu mugabo yaje kuba yahitanwa. Bivuga yuko yari mu batumvikana n'umugabo bita Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko sinkubeke yabamaze pe. Ahangaha impinduka zabaye mu gihugu cy'u Burundi, nk'uyu bita Gaby Bugaga yasimbuwe ku mwanya w'ikoranabuhanga n'itangazamakuru, yasimbuye n'umugabo bivuga yuko ari inkuramutima ya Neva. Yababa we mana arabamara sinkubeshye. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye arabamara. Uyu nguyu yaje kwasimburwa n'umugore bita Everine Butoyi. Uyu nguyu tubutse ko yarafite imero ku marambasade w'igihugu cy'u Burundi nko mu bihugu nka Zimbabwe, Zambia, Malawi, Angola ndetse n'umuryango wa Commerce cyangwa se umuryango ushinzwe gucuruzanya hagati y'ibyo bihugu. Uyu mugore bivuga yuko ari imbamutima ya hafi ya Evariste Ndayishimiye. Bivuga yuko abantu bagiye bamushinza bagiye bamushinza inshuro nyinshi. Bivuga yuko yagiye arangarana abarundi ba muri biriya bihugu, aho abarundi bagiye bahohoterwa bagakubitwa, ariko uyu mugore agasa nkaho atabyitayeho habe na gatoya. Bivuga yuko uyu mugabo rero, uyu mugore Neva yaje kuba yamwiyegereza. Bivuga yuko ari imirimbanyi ya politiki ndetse akaba ari n'umwe mu mbamutima za Neva, aho Neva arimo aragenda yegereza abantu be. Bivuga yuko namara gutorwa azakomezanya n'iyi guverinoma. Si ibyo gusa, uyu mugore bivuga yuko afitanye amateka agiye akomeye cyane, yuko bita Neva yagiye amuhindura ku myanya igiye itandukanye. None ikintu gitangaje hano wari ubitedamiye bamusimbuje amaze amezi 3 gusa agiye ku mwanya wa minisitiri. Ndaje mbibagezeho. Uyu bitedamiye uwo bita Egide Nijimbere yasimbuwe na Damien niyo nkuru. Uyu bita Damien niyo nkuru yari amaze amezi 3 ari minisitiri w'ibikorwa remezo. Mana yesi neze we. Ariko ikintu bavuga uyu mugabo afite akazi usimbuye Damien niyo nkuru. Uyu mugabo bita Egide Nijimbere bivuga yuko afite akazi gakomeye. Buriya igihugu cy'u Burundi cyazazwe no kuba nta mihanda gifite.
ndetse nta mavuriro ahagije gifite, bivuga yuko n'imihanda ihari yagiye ijyamo ibinogo. Abantu bagiye mu Burundi mwarabibonye, hari imihanda imwe ya highways cyangwa se iri mu mijyi itandukanye nka za Bujumbura, za Gitega, za Cibitoke, mu mujyi wa gato ugasanga harimo urunogo wagira ngo bacukuyemo amatafari cyangwa se bakuye bitaka bacukuyemo amatafari. Bivuga ko uyu mugabo yaje kwa yasimburwa, ahabwa zino nshingano, anahabwa misiyo zikomeye cyane zo kuba yagenda yubaka ibitaro, imihanda, inzu zimwe zigiye zitandukanye zishaje mu mujyi wa Bujumbura zo kuba yazivanamo, ndetse na Cibitoke na Bitega kugira ngo avugurure Uburundi ngo bugire paradiso. Ariko ntago nshaka kugira ngo tugarukeho, ahanga harimo akagambane gakomeye cyane. Bivuga yuko uyu mugabo bita Damien niyo nkuru yasimbuwe amaze amezi 3 ku nshingano ze. Namwe munyumvire, hahandi umuntu abatekereza yakaye kwatekereza ubyo cyagiye gupanga akazi, ariko amasegonda abiri ugasanga bagukuyeho, bakwirukanye nk'imbwa neza neza. None ikintu gitangaje, abo bose Neva yasimbuye bahise birukanwa, biro official bahise birukanwa bigaragara. Bana nyagasani we, ibi nibyo byaje kugenda bigarukaho by'urupfu bita uyu nguyu bita Gabi Bugaga. Binavuga yuko abangaba impamvu yabakuyeho yari yakuye amakuru, nabagejeje amakuru mu gitondo babwira uburyo ki wo bita Evariste Ndayishimiye yashize itsinda rikomeye cyane, bivuga yuko ari ry'abasirikare ba Special Force barimo baramutatira ku rwego rukomeye cyane. Bivuga yuko abangaba batangiye kugenda bajya mu basivile nko mu leta agiye atandukanye, abayobozi bamwe bagiye batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi, ariko iperereza rikurikiyeho zizahita rijya ku basirikare. Twabagejeho bo bita Gaspard Biratuza, Gaspard Biratuza bamaze kuba bamunagamo. Bivuga yuko bose uyu mugabo bita Neva nta brag afite, nta mikino afite, nababwiye ngiye nababwiye ku izina ry'Imana, ikintu cyari kimuhangayikishije cyarangiye. Kuva cyarangiye rero mu mwitege, uyu mugabo nta mikino afite, nahura nawe aragukwakwanya cyangwa se araguhwanya cyane yuko nawe mu minsi iri imbere bagiye bamugera amajanja. Twabagejeho amakuru y'uburyo cyagiye ajya mu bihugu agaherekezwa n'imodoka 22 ibintu bitabisanzwe, akajya mu gihugu cya Burkina Faso akagendera muri ambulance. Kigaragara nuko uyu mugabo nawe nta mbabaza bafitiye. Undi mwanya yasimbujeho umuntu ni minisitiri w'ubuzima. Ahanga yashyizeho mu minisitiri ngafite ikizina kigoye ndakurahiye. Kuri uyu mwanya cyangwa se minisitiri w'ubuzima wari uriho n'umugabo bita amazina sinkubeshye yabaye amazina y'abantu y'abarundi nayo yaraguye. Kuri uyu mwanya minisitiri w'ubuzima hari uwo bita Nitwine Barataha amazina aranga sinkubeshye. Bamwita Nitwine Barahana. Bamwita izina rya ryarare kuyisoma barwaje simbabeshye pe. Bamwita Nitwine Barahana. Uyu yari minisitiri w'ubuzima, tayari tuvugana yamaze kuba kimbizwa nawe, asimburwa n'uwo bita Fideli Nkeza Abatunzi. Ariko mana y'isi n'ijuru we, Nkeza Abatuzi. Uyu mugabo nawe yaje kuba yakimbizwa n'umugabo bita Neva nta brag afite. Bivuga yuko nyuma y'izi mpinduka hari n'izindi mpinduka zigiye kuba mu gisirikare hariya. Amakuru nkura mu gihugu cy'u Burundi aturuka ku ubutasi Neva yashyizeho ntibwicaye, yagushyiraho narababwiye yashyizeho itsinda ry'abantu 11, ariko aba bantu ibintu barakorera bagenzi babo ntibisanzwe. Neva yarababwiye ati reka no masi, nta mbabazi, mwashakaga kunkuraho, mwashakaga kunyica, mwashakaga kuba mwampitana, ibyo byose ndabisimbuka, iki nicyo gihe nanjye ngo mbiture. Akatuga nabona mabise yamaze kuba yabirukana, arangije ashyiraho imbamutima. Bivuga yuko bano bagabo harimo umugabo umwe wiganye na Neva w'inshuti ye nk'uyu wa minisitiri w'ubuzima, uyu nguyu bita Fideli Nkeza Abatuzi. Nkeza Abatuzi, ubwo ni Nkeza Abatuzi, ni Nkeza Abatuzi. Ni Nkeza Abatuzi. Bivuga yuko ngo ari imbamutima, ndetse n'uyu nguyu bita Egide Nkije imbere nawe n'imbamutima y'umugabo bita Neva. Bivuga yuko abangaba babanye ari abanywanyi ku buryo nta brag afite. Uyu mugabo yaje kuba bakuraho, yebaze nk'uyu kugira ngo akure nk'uyu Damien wari umaze amezi 3. Gatuba mu Burundi twerekeze kuri mugenzi we Kisekedi. Kisekedi yagiye kugira gutya ajya mu itangazamakuru aravuga ko
Amerika igomba kohereza umutwe ugomba kurinda ibirindiro ugomba kurinda ibirombe byabo. Twibutse ko hari ibirombe bya Canada, iby'Ababiligi n'ibya Amerika, ariko cyane ko Amerika ariyo bahaye ahantu hagari. Ariko bita Donald Trump yaje kwa mutera utwatsi aravuga ati nta tsinda tuzohereza, reka vuga uvuye aho ngaho, ibyo birombe ahubwo tuzabone byagize n'icyo biba uzahura n'uva gusenya. Umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi bamutaye, sinkubeshye, bamutaye kwa Kashwiga pe. Yari yijeje abantu yuko agomba guturuka, ariko makuru aturuka indani avuga yuko bita Antoine Felix Tshisekedi mpamvu yatangaje gutya, yarazi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guheza abasirikare, ziri guheza igisirikare, ziri guheza nka bato yose. Kumbe ntabwo yarazi ko uyu mugabo inyungu zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe zigiye kujya ku mutwe, ari ugiye kuzirinda. Bivuga yuko yari yamaze kuba yashyiraho itsinda ry'agateganyo rigomba kuba ryarinda mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarizohereza ingabo zazo. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itangazo ryasohotse ejo twari twabigarutseho ku itariki 27 tubabwira uburyo ki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zakohereza abarwanyi babo bakaza kuba barinda biriya birombe. Ariko kuri itariki 29 mu rukera nibwo hamaze kumenyekana yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zihakana, zitera utwatsi Leta ya Kinshasa ivuga yuko aribo bagomba kurinda biriya birombe byabo. Reka twanga twerekeze Masisi ikintu kimwe kirahabera, si icya hafi hano. Nyuma yuko Wazalendo bazirashiye mu gace ka Shingisha ndetse na Pinga, ahangaha habereye ikintu bita gatendo ku itegeko ritutse kwa Sultani Makenga. Noneho Wazalendo zo zarakaye, abaturage bivuga yuko batuye mu duce tugiye dutandukanye tw'imisozi zirimo ziragenda zikirara mu baturage, zangiza zikagenda zikabaza amakuru, zamenya yuko hari ahantu huriye na M23. Niyo mwarigeze muvugana na rimwe zigata ziguhitana, zamaza abantu hano muri Masisi. Wazalendo zabaye nk'abasazi. Nabagejeje amakuru avuga yuko umudiakoni n'umupasteri bamaze kuba bakwicwa, ndetse n'umwana wagemuraga amata kuri moto agenda yambukanya, agenda ajya za Goma, za Bukavu, aho yagenda akora ubucuruzi bugiye butandukanye bwo kwa yagemura amata abantu mu mareso yagiye atandukanye. Baza kuba bamukeka yuko ari intasi ya M23, uwo baramutega baramuhitana. Muri iki gitondo cy'itariki 29 z'ukwezi kwa 4 hongeye kuboneka indi mirambo y'abantu 6 b'abaturage babishe barangije bagenda batsindagira mu bigori. Bivuga yuko ahangaha nta kabuziza ari Wazalendo zica abantu, kuko Wazalendo uburyo zica abantu zibica kimwe, zibica zibashenyaguriye. Ugasanga n'ibintu ntavugira hano kuri kamera, ugasanga nk'umuntu w'umubyeyi zamufashe zagenda zimushinga igisongo mu myanya y'ibanga. Nawe munyumvira ibintu Wazalendo zikora. Noneho abangaba babonetse harimo n'abana b'abakobwa batoya bavuga yuko bari abanyeshuri bavuye ku ishuri. Ahangaha bivuga yuko izi Wazalendo zaje kubatega zikeka yuko umubyeyi wabo cyangwa se harimo n'abahungu babo bagiye cyangwa se bajoininze kino gisirikare cya M23, ari naho zaje kuba zibatemagura zibica urupfu rw'urubozo. Ariko sinkubeshye, Wazalendo nibongera kuziraramo M23 ikazishyika ku izina ry'Imana. Simbivuze nimuzavuga ngo sinababwiye ikintu zizabakorera. Intare za Sarambwe niba mwatangiye kugenda mwirara mu baturage, iki ni ikigaragara, iki ni ikimenyetso cyo kuneshwa, iki ni ikimenyetso cyo kuneshwa bidasubirwaho. Bivuga yuko kandi izi ngizi zimo zirahabwa amategeko na FARDC kugira ngo bace intege M23 kugira ngo isubire inyuma. Ubwo twavuga mu gace ka Pinga, Shingisha, utungutu mu duce M23 yamaze kuba yakwigarurira ku buryo budasubirwaho. Aho bivuga yuko barimo barashaka uburyo ki M23 bayisubiza inyuma muri rwego rwo kugenda bica abaturage, kugira ngo M23 nibibona isubire inyuma. Bivuga yuko itagomba ko yakwemera yuko abaturage bicwa. Ariko simbabeshye M23 nagaruka ikora, ahubwo reka mbaburire babwire niba ibyo bintu mu bihagarika, kubera ko niba mutabihagaritse. Ahangaha muribuka ibintu byabereye hano mu gace ka Pinga. Bakwarara iki kintu bituma Wazalendo, bakwarara iki kintu bituma FDL n'umu P5, bakwarara iki kintu bituma FARDC n'umurundi. Ahangaha barabizi cyane. Izo Wazalendo bivuga yuko zimo zirahaga amategeko na FARDC, abivuga yuko FARDC imera bakomandinga ikabe kuduce bajya guteza umutekano muke, babura abaturage bagatwara inka, batabura inka bakazicira ahantu ziri, batabura inka bagasahura ibiryo bigiye bitandukanye cyangwa ibiryo ndetse n'amatungo magufa agiye atandukanye nk'ihene, nk'inkwavu. Wumva abantu bagenda barya, abantu basanga ibiryo ku nzo ku mashyiga bakicara bakarya, urumva ni amabandi.
ni amabanda ariye. Reka tuvuga ngo twerekeze ahangaha muri Uvira. Muri Uvira byagenze biti? Uvira amakuru y'amaturuka y'indani y'abantu bama makuru barimo bambwiye yuko Uvira tayari ndani kwa ndani M23 yamaze kugera mu marembo yayo. Aka kanya tuvugana wajya kumva ku itariki ya 30 ubwo nejo imirwano imirabera muri centre Uvira ndani. Ibi byagenze bite? Makuru nabagejeho nababwiye yuko M23 yaje kuba yagabwaho igitero ariko kiza kuba kiyibera umugisha. Ati gute cyayibereho umugisha? Aba wazarendo ufatanyije n'aba P5 abanyangora abanyatanzania FARDC ndetse n'abarundi aba babyukiye mu gitondo cy'itake 27 bagaba ibitero kuri M23 ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze batekereza yuko ahubwo bemo arasunikira M23 kumenya aho bari. Abangaba bagiye bitsimba hano mu gace ka Kiriba bivuga ko ari agace kagizwe n'amashyamba n'intoki n'imisozi. Noneho ikosa bakoze bazamuye amadrone bashaka guturitsa M23 yitibona sinyari yaho bari. Irangije ituritsa za drone ahubwo ikuzamura drone zigeze kuri 3. Irangije agenda guturikiriza abangaba bano barwanyi no coalition yose. Muri iki gitondo cy'itariki ya 29 nibwo byakomeye cyane aho ahangaha mu gace ka Kiriba habereye imirwano ikomeye cyane. Bivuga ko abamuka berekeza muri centre ya Kirungwa kandi centre ya Kirungwa niyo marembo magari yenjira muri Uvira. Bivuga yuko nyuma yuko wabita Sultani Makenga amaze kubona yuko abarwanyi benshi bagiye bagafungira muri kano gace ka Kirungwa, yategetse special force ya M23 kuba bakoresha ubuhanga bukomeye cyane ko bakohereza inasi zabo bakabanza bakareba neza abo barwanyi bakwereye. Ubwo tuvuga abarundi, abanyangora, abanyatanzania, abangaba ba P5, aba wazarendo ndetse na FDLR. Niko baje kumenya yuko bano bahereye mu gace ka Baraka ariko bamanuka neza bagiye bafungira muri kano gace ka Kirungwa. Tubitse yuko buriya centre ya Kirungwa niho uhita umanuka wamara kwikomo gahita werekeza mu mujyi ndani centre wa Uvira. Nabyo byaje kuba biba ahanga baje kuba bakubitwa n'inkuba itagira amazi. Baje kuba bagabwaho igitero gikomeye cyane. Abana ba special force bamanutse bakurasa ikintu bita umurundi, bakurasa ikintu bita P5, iyi bita ino centre ya Kiriba. Ibisibano ry'intambara bivuga yuko ahangaha muri iki gitondo harambitse ikintu bita imirambo y'abasirikare b'abarundi, harambitse imirambo y'abasirikare ba FARDC, imirambo y'abasirikare baturuka kwa Samia Suluhu, ubwo n'abanyatanzania babyumvishe neza, abaturuka kwa Joao Lorenzo, ubwo n'abanyangora, ushizeho n'umutwe wa Kayumba Nyamasa ufatanyijwe n'uwahoze ari umuhungu wa Habyarimana Jarike Habyarimana. Abangaba P5 nabo bahatakaje ingabo nyinshi cyane bivuga yuko iki gitero cyari simusiga. Ahangaha ku itegeko ritutse kwa Sultani Makenga yabwiye abasore be, arababwira ati nyaboneka mufite ibikoresho bikeya mubikoreshe neza mutagatingaho umwanzi ari muhita mukubita mubangura muvanaho. Ni nabyo byaje kwa mikano gace ka Kiriba. Bivuga yuko muri iki gitondo cy'iteke 20 asaga ku isaha 11 n'igice nibwo haje kuba habona umurongo munini w'intare za Sarambwe cyangwa se wa M23 barimo baramanuka bajya gusatira hano muri centre ya Kirungwa. Bivuga yuko ariho FARDC yakambitse iragenda hashyira icyo bita parachute ikomeye cyane. Yes, katuvuga ngaho dusoze makuru yacu muri Rubero amakuru aturuka ari ndani kwa ndani tayari nyuma yuko uwo bita General Kayine Rugaba Muhozi ndetse na Museveni batangaje yuko nibamara kumenya yuko hari umutekano mu cyari mu gace ka Rubero. Bivuga yuko kari agace gatuye n'ubwoko bwinshi bw'abahima batuka mu gihugu cya Uganda aho bagiye gukora ubucuruzi ndetse no kubayo batazigera n'umuntu n'umwe basaba uburenganzira bwo kuba bwakwinjira. Umuntu umwe makuru hariya yamaze kuba mbwira yuko tayari ndani kwa ndani ingabo za UPDF Special Force zamaze kuba zambuka umupaka aho zigiye guhangana n'abamayimayi ndetse na Special Force ya Hibu. Bivuga yuko aba Hibu batojwe n'abafaransa hano mu kigo cya Bangkok hara muri Kisangani. Misiyo bari bahawe yari yo kugenda bahunganya umutekano mu bice bituwe n'abuno bwoko bw'abahima kugira ngo bacinege M23 kubera ko bari bazi ko abanya-Uganda basubisha ingabo zabo mu gihugu cyabo. Ariko aka kanya tuvugana tayari ndani kwa ndani ingabo za UPDF zamaze kuba zakandagira muri kagace ka Rubero, zamaze kuba zambuka umupaka. Bivuga yuko izambutse ari nkeya, iziri inyuma izivuga yuko ari intasi bohereje kugira ngo resi situation irimo irabera muri centre ya Rubero kugira ngo noneho babone bashumura ingabo cyangwa se babone bakohereza ubufasha bukomeye. Bivuga yuko ari n'imodoka z'intambara bagomba kohereza.
ahangaha bivuga yuko special bahivu mu nyuma yuko ineshejwe na M23 bakabaka uduce tugiye dutandukanye, ubwo babatsa imbongo babaka Kayina, urumva ko mana y'isi n'ijuru, babaka uduce tw'ingenzi bivuga yuko dufite ikintu bita ubutunzi hariya mu gace ka Rubero. Ahangaha rero nyuma yuko amakuru agiye ahwirahwiswa cyane yuko Uganda bavuga yuko bayifatiye ibihano, hari imiryango itigamiye kuri leta hari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umwubazwa hano mu gihugu cya Kongo baje kwa barega Uganda yuko yateye inkunga M23, ariko bita Kayine Rugaba-Muhozi yaje kubatangaza amagambo akomeye avuga yuko niba umuntu arwanira ikintu cy'ukuri cyangwa se arwanira ukuri ndetse akaba ashaka kugarura amahoro, ibyo nta kabuza byose kuri Uganda izamushyigikira. Izamushyigikira rwose. Aba bagabo nta mikino bajya bagira. Uganda buriya ivuga ikintu cy'Afrika, nta mikino bagira rwose, nta mikino bagira. Buriya wababaza abamayimayi, bano barwanya b'abamayimayi bavuga yuko barimo barafata amategeko atutse kuri special force y'abayibu, none bakajya guhungabanya umutekano muri tuno duce tugiye dutandukanye twa territoire ya Rubero. Bivuga yuko rero ahangaha ingabo za Uganda zitigeze zitegereza, zamaze kuba zambuka umupaka. Ubwo ibindi bizaza gukurikiraho ndaza kubigezaho 5 kuri 5. Yes, amakuru ndabifitera ayo ngayo, kamubwenga amahoro y'Imana bane namwe. Nyamuneka kora like kugira ngo untere inkunga kugira ngo nanjye nzanye nzi mu cyane mugezeho amakuru adasanzwe. Ukore subscribe, share ndetse na comment. Amakuru yandi turaza kuyabagezaho mu masaha kuri cyacu nakagaruka.